नमस्कारो. वज्र म्हळ्यारी हर एक जनाक एक विशेष आकर्षण आणि मोगू. तंतूय लॅबांतू तयार जाल्ल्या शुद्ध डायमंड आशिल्ल्या भांगर म्हणटाना विशेष प्रीती. तसल्या वज्र मेळत तसल्या नूतन शोरूम ट्राय एटर्नल ज्युवेलरी हें मंगळूरांतू आजी उद्घाटन जालें. मंगळूरच्या बिजयन तशा भारत मालाच्या दोन्ही माळेरी हें शोरूम आजी फॅशन डिझायनर प्रगती रिषभ शेट्टी हांणी उद्घाटन केलेलें आसा. ह्या विशयारी ट्राई ज्युवेलरी प्रायवेट लिमिटेड हाचे निर्देशकी श्रीमती श्रद्धा एस पै हांणी यूथ ऑफ GSB टू उलयला. म्हगेले JSB समाज बांधवाक हांव श्रद्धा पै एक हार्दिक नमस्कार करता. आज म्हगेले TRAYI ज्युवेलर्साचे फर्स्ट शॉप ओपन जाल्लें भारत मॉलांतू सेकंड फ्लोरांतू. आमी लॅब ग्रोन डायमंड्स ताजे चंदचे भांगराचे ज्युवेलरीज विकता आसा ती. लॅब ग्रोन डायमंड म्हळ्यार हें न्ही सिंथेटिकांनी न्ही, इट्स अ प्युअर शुद्ध वज्र लॅबान केलेलें, भुंयत जाल्लें न्ही, बट इट इज 100% प्युअर डायमंड. हे आती कलेक्शन लायक आसा. 3 दीस 4 दीस आज दाखून 4 तारीख तनक तांगेले ऑफर आसा. 1 लाख वयर घेतल्यार 30 सेंट्साचे डायमंड फ्री येता. घेवच्या नातल्यार येवन तुमी प्रोडक्ट्स पळयता. एक पण खंडित आमकां भेटी कराती. धन्यवाद. आता आम्ही परेश दास हांगेले माहिती घेऊन येऊया. नमस्कार, मैं परेश दास, लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स लिमिटेड मुंबई से. Today we are very happy to be associated with TRAYI here in Mangalore and to tell you a little more about the lab grown diamonds. Lab grown diamonds are real diamonds and these have become the flavor of what people would like to buy the world over. And why I say that is because it is at a very interesting price point. So this is a 100% made in India product. We grow the diamonds and the jewelry, the cut polish, everything is done here in India. And if you look at these diamonds, physically, chemically, optically, they're just like the mine diamonds. The only difference is those are mine diamonds and these are grown in the lab. If you look at the range of product that we have carried, we've got 500 plus designs. Why consumers like you will love to come and look at this jewelry and also buy is because in a smaller budget, you can buy a much larger piece of diamond. So tomorrow if you want to buy a 1 carat ring, you can buy it as low as 70 to 80,000. You try and buy that in mine diamonds, it will cost you 7.5 lakhs. So in lesser money or with a bigger budget, you can actually go and buy so much more jewelry and be happy. Thank you. या उद्घाटना कार्यक्रमांतू भारत BD वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड हाच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर श्री सुब्राय पै, लाइमलाइट लॅब ग्रोन CVD डायमंड्स निर्देशक नीरव भट्ट आणि गण्य लोक उपस्थित आशिल्ले.